next first question nung sade nung tamani bagai tabuk o job nang ta sasidi sar kepalni dukhono sawi kebo bujigla ang mo ani nanani bujon tangnani rang kri ingisi ang mo job no nangu sar are nona future ni bagai sisungu nung o job ma hakai nung future ro nung tamo khainai nung o job bai nung tamo khainani bagai nung ni future ro tam khainani bagai nung o job no nang no amo sisungu o future ni bagai ja future ang job ma hakai sini borok kubang mano tongo kri masaya manangya omo hai kubang majaga wono sini borok kelaijak tongo hakai ang bungni je problem bo ang borok no help khainai job mang hangkai acha next question nung busuk jora porikha sarang emne cherai puro kai parao poriu abon pore ang Agartala thanga Agartala ni pore hangka ang Kolkata Bengaluru go thangai pori malia sar ang Agartala jora simno pori manchu sar are busuk jora porikha mane class nung 1 2 3 hene kaisa class kri diba nung amo bo class jora porikha no amo sisungu oh class da sir class ngai ang college class jora porikha okay next question nini hobbies tamo sarani hobbies ang youtuber ang namo sung abang ang youtube kaisa channel kholomani ani channel 5 bosor angka phiaba nung saijaman ani channel lo subscriber busuk angka ekjon barai ekjon sar nung ani youtube channel lo subscribe khairi na ba agon khairi wano acha short video mane tamo sadi short video angka borok popular ang mani jaga amno no hinu short video okay next question nung tabuk o rumbo tongpro asomsa kolom khai nung tamo khainai sarang puila sakang ani kansle khugnai aboni saibo teibo kolom khai abon badebo kolom khangka ang ani benam goji khuksinai teibo kolom khai teibo kolom khang ani sut khuksinai aboni saibo teibo kolom khai sarang langta phanong thanai ang o job maya hangkai ang o jagani nongkhoya